July ni ni indrini sang ni somni pania ni e clear tu le ngai thatu zong te in zawain du sangna chibai kan buk thar le chu Ukraine ramin huit million ton somni zet an thar bu jema mi chu Black Sea Port block ani wangin Ukraine tain thon chua theilovin aw meka Ukraine lamin Russia in a block anti line Russia lamin Ukraine ten an seaport kan be an hlaw wangin tuya mine anda hei hi thian fai se port thi an mang thei ani mai anti ve thung bok hetiang ani ta ka chuan Ukraine huit te hi a chiat mai a la omba ka a thar chua le a hun tor dona heng a stock lui te hi thon chua wat ani lo chuan huit le thlai thar dang te hi ada na puin ada idon lo ani Ukraine hian million ton somnga tanga somruk vel a thlai thar te hi kumtin an thon chuak thin ani 97% zet hi Black Sea Port kaltanga thon chu thin ani nge ngia hetiang alo ni ta ka chuan khothlang ram te le Europe lam te point thon chuana kong dapin an buai ta hle mai ani Ukraine hian an ram lui kaltangin long in 10,000 chuan phur thaya a then rel mangin ma se khovelin amamo hemi ringot hi chuan a phur suwa thei tak tak silo khothlang ram ten kong an han dapa Danube luya phurin Romania port kaltlanga thon chu an han tuma hetiang ang phur thei tur long hi awm lo ti expert te ngai dan ania chu mai ba ka Romania port thian hetiang tam tham hi a handle turin a theilo ante bok rel manga phur chu an han tum lia hei hi a har sa in abuang dawang ma se akong om chun ni in alang ama ero chu an boina chu Europe khothlang lam rel zaw zong le Ukraine lam rel kong zaw zong alo in anglowa Ukraine rel kong te hi Soviet Union hun laia kong te khani in centimeter somla in zaw zoka an rel carrier te hi Ukraine chung bak an kaldonin thak zel angai dona chu wangin ponama phur tu chuan unloading le loading problem lian tak alo omta ani tun thleng hian rel mang hian ton nuai sari sing ruk vel chau la phur chuak thei an nia million ton somni lai phur chuawat lo chuan chemai tur omta ni Black Sea Port thon ani lo chuan tingai dang om lo te mu chuak ta a kong hong tura malang na imbian na chu Turkey na kai huera sein a sangson na ti to pa phut ba ka lo hong po ni se Ukraine in tuipuya an main phumte an then fai phot lo chuan om ji om lo tin an tanga ma an son theilo ani ber mai khothlang ram te hian mo pu tur an dapa Liz Truss UK secretary chuan Russia in tramna indona manrua amang chu adem thu te soin Twitter lama an chang le na sa le indo pui panina laya India mi te freka mi makta doi somni chuangril drama thi ti tu chu UK ani ti te Yemen trampui an tormek na chan chu UK le atan pui ho wang ti te Syria hi US le UK tangrualin an be ma chuan hui le thil lang te in thodel ram ani thu te Twitter ra chan le na mu tu tam tak omani India in wheat export a khap an dem na chu India External Affairs Minister Jaisankar chuan COVID-19 vaccine kha ramchang kang hovin in du tokin in man ma chu ram re thei jok te tam tak in an thi pui la in leiti du lawa kha thiang kha kan ma a trampui kan ma chon tura hian a thlen lo nan India chuan kan mi pui le ram re thei jok te tan kan hum ri mai ani ati mi amai Russia hi khovela wheat exporter lian berne in khovela wheat export zong 20% lai tam a pe chuak ania Ukraine hian 10% don a supply bok tuna hian Africa le Gulf country ho hi tram habakin anomeka Russia lam an bel tanak nak hlom mai ani Britain chuan Ukraine se paiten Russia malak na te an dole theinan ral thuam chak le thazok le na tur pound tu le ding on khatan pek tu thu apuanga an pek tu zinga hian air defense system le drone tepo atel Britain in tranpuina sum apeliani chuan Russia in February thla a Ukraine an runwa Ukraine tan pound tu le ding on hi point pathum apeting to don ti Downing Street thu chuan talang Ukraine tranpuina apek thar tu zinga hian air defense system and crude aerial vehicle innovative new electronic warfare equipment le vital kit thanem takatel ani Britain Prime Minister Boris Johnson chuan Vladimir Putinan Ukraine abeina abeise le rin angin ram ala chak theilowa hei wang hian a che dan po anun rong to le ani tina soi UK ral thuam equipment le training te chuan
indona thleng meka Ukraine in alo inven him theina te chu ati chak sot ani ti in Ukraine a Putin a hlo cham theinan Ukraine mipui te tan kan ding zel don ani ati Britain hi Ukraine hena military kit pechuak masaber ramjing ami ni in Russia chhanle nan anti-tank missile po thon towa Ukraine sipai te training pe na konga po atho hlok le ani China Foreign Minister Wang Yi chuan tungka chung hian Myanmar atho dona hei hi Myanmar sipai ten civil sarkar thuneina an hne chunua China ram mi poimoin atlona masaber turani China hi Myanmar rama ral thuam supply tu lian le Myanmar sipai thopui thatak ani thina sipai ten nikuma civil sarkar an pai thla po kha thuneina hne chu tin a soisak du lo ani khothangram ten Myanmar sipai sarkar hrena an siam nuwa Myanmar sipai te hian China le Russia thopui na thajok siam tumin an pei meka April thla khan China chuan Myanmar chu engdin hmuna po ding se ro a inrelna anram chunga athuneina humhal le ven himpui turina puidon tilo soi to bok heti lai hian khovel huwa pero chuan Myanmar hian thlau thla ka hlo chho hle to sipai ten thuneina an chanhuwa Cambodia hruai tu Han Sen Chau ramdang hruai tu tlo tu om chhun ani February thla a Association of Southeast Asian Nation ASEAN Summit apo Myanmar sipai sarkar foreign minister chu akal khapsak ani Wang Yi hi Lankan Tumi Kong Cooperation Foreign Minister meeting na atel don ni in Myanmar sipai tupon tu zomin tun chuan asuya andama acham chung hian Wang chuan sipai ho tulu min ong hlai meeting anei pui don MT ero anla soi chian theilu thu soi Lankang Tumi Kong Cooperation Foreign Minister meeting hi July ni ni tanga ninga chung le ani dona Cambodia Thailand Laos Myanmar le Vietnam Foreign Minister te antelang Israel Prime Minister Kalchuak tur Naftali Bennett chuan andram in thlanpui nei tura din atum to lo nin athupuang tu chuan soi Prime Minister Bennett kai hroi tangrual sarkar hian kumin kumtoblama in thlanpui bu sai ani theina atan andram parliament neset thi ani don tilo puang to ni ma se MP jinga parliament thia tumchung changa in lungrual lo na aw muwangin vote hi an latalo ani right wing liberal le Arab party te tho hona tangrual sarkar hi atira tangin adin mun anghet lo sa ngal ani sarkar siam thei tura seat ngai zat an tin tok vel chia wangle policy thila tanmun inang lo tak tak te tho hona ani wangin an lungrual hlei theilo Palestinian statehood pek chungchang te West Bank Israel ram lua chungchang te ram chung in rel bole sa kholam thila te par te paria tho hona tangrual pol te hi anin buthiam theilowa member ten an chua san thena wangin majority po an nei phato lo ani parliament thi ani nuwa in thlan nei thathun turi puan ani theidona kumin kumto pa nei tumani mi pui ngai dan la ka prime minister lui tuna ep tu lam hruai tu ni mek Benjamin Netanyahu chu aron chak chho le rin ania Netanyahu hian an thopui right wingers ultra nationalist le ultra orthodox Jewish party te nen chuan nena an chang the ngei don ni na soi ma se majority nei phak ero chu har sal hle an ring thung heti la hian Netanyahu thlop tu lam te chuan parliament thret kher lawa sarkar thar siam dan tur an ngai tu mek ti an soya an hloting thei ani chuan in thlan that bua sai kher angai don lo ani Afghanistan Taliban sarkara deputy prime minister Molloy Abdul Salam Hanafi chuan sakhotila in to khom dala tura meichia te teltir ani don lo te puang Kabula loya jirga hola sakholama mithiam tribal ho tu sumdong le mithiam dangte in to khom bua saya hian mi sangthum vel antel dona ma se meichia ero antel don lo ti deputy prime minister chuan a soyani meichia te chu kanu te kan farnu te di in kan za hle ma se in to khom ma hian an fapa te an telawangin ani pe telve tho ang ani ati in to khom na hian mi pa te chu meichia ai oin an kala meichia te ai oin thu pu an soi don ani ati bok Taliban te thil ti dan hi civil society rang rang chuan an soi sel hala meichia te telve phalona in to khom bua sai chu dan kal ani antia Afghanistan Taliban ten thu neina an chanhuwa meichia te laka kuak thina an siam chongala meichia te chu secondary school an kal khap sakin hijab khum dan ba ka thupe khau tak an siam boka hei ba ka hian meichia te chu an chung te mi patel lawin
kholaya chwale jin chu an khapa meichhia te chu an hmel mang khoi dang lam lo tur le makeup mang lo turin an ti bok ani Philippines President Tharatan Ferdinand Marcos Jr. chu nimin khan rin omna thu tiam tira lak lo ni Philippines dictator Luis Ferdinand Marcos a fapa Ferdinand Marcos Jr. hi kum somruk palimi ni in President Thar thlanna hian hne taka thlantin ania kum sang khazakwa somriat paruka norhoi hotmanga apa paithla kani nuwa in thlanpuya hne na sang ber atling pha kani ruihlo do beipui athak dan konga soise lotak Rodrigo Duterte athak ta ani nimin chuna khan Manila National Museum a President Thar lak lu in khom hi bo sayania mipui tam tak an tel ramdang hroi tu China Vice President Wang Qishan le US Second Gentleman Douglas M. Hof tele ramdang palai engmazat an tel President Thar Marcos Jr. chuan an ram mipui tinten an chhor thei tur policy kalpui turin a intiam ani India ram Vice President Thar tu chu August ne ruka thlan ani don ti puan ani ta Vice President Nilai M. Venkaiah Naidu Trami August ni soma atop don ani Vice President som parukna tur hi Rajya Sabha member Jani Somthum Pathum nominated Rajya Sabha member som panile Lok Sabha member Zanga Somli Pathum omna Electoral College in thlang don ani Lok Sabha Secretary General chu returning officer atan ruatania July ninga a Vice President Thar thlana tura notification ti chuaninga in thlana chu tum datan July ni som pakwa thleng nomination paper thelu theniang July ni somnia enfian in nuk dog du tan July ni somni pani thleng hun honania August ni ruka vote thlakin atula ni chuan vote thlak ni hian vote chel ngalin result puan ani ang viewer ta jinga kan channel mina subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ngei turin kanan so min kanan nge chuwa kan video upload tharte in lo dona in lo mu nga zel theinan in tam pok aw samjong na le rem chanjong na tur khani dona chawang chon notification bell kha in metanga ola in da don ya in zawa in du sakna sangber kan hla non le acheu